na mahu say no obi baba be osofo be ye no kware nipa de wo ashintampe mo bishop no ashintampe papa oyobia no abia nkasa anyway kiti anyway me classmate ya me ensa nyina yo C A B C D me nyina yo C na bishop abimpa na wa yakora bone obasro sa nickname mo school nyina bishop na de mai obia baba ni nickname o kan brofo na uti that's so na we kiti o ka so akoburu no ayi sei ene o hwe jodi a wadi e wo UK e wo nyame mu ena wasan de abaha na we fi say ya me anso me wo me mistakes bebre eno na ma experience a obu se obi fasa kwan no so a obetimi e de akirekire no se ne awoye maye dipen intino sa wohwa me so na wusua me a yankopon bejo tisania oji Bishop Agyin Asare na wa utimiso ya kola bonia angasa at the age 14 at the age 14 now here in Semia Okaya na the galley no the two from crashes so die bibize sani yeno tiene eyemeni jese maba minua asori na wasibinyejum na juma no kra no Bishop Agyin Asare ayewie inti ya mekani se enimnyam no wahye me se menye chema enso Bishop ayemejuma no ewie inti enase mene meyire ene menamfofo mienu eka ho ebae enase ene edema Bishop ene Bishop Agyin Asare but before say Bishop Agyin Asare beko na program na wo ye me nyonko pa ne Honorable Sam George no di kai invite me dada